Kablei Fibro Kanigade Apex News India ki khobor ban puli di fiba kodor marbo. Tungni phai shwa shekimat ki bakongsan. Ki khobor ki babanya. Menteri Rangba Kajela Meghalaya Ukongrat ke sangma ulapan pau beang ya ka jingkerpang jong ka sarkar jela bandri bat ban penne pensa ya ka spa riti perkaspa dustur jong ka jela hakaba ulaya shimbanta ha ka saup khandai wangala festival bat ka jingelong ka ba shongkun hadien bala depthung ya usembai ka balong kum kadak jingsungu jong kijat benriu garu habakran ha ka te ka tamasa ka bala tip pajba kum ka spa drum festival usangma ulaong mismo sarong shibun ya kapateng ka barrio spa jungi bat ngidang yai beteng ban pene pensa bat kentiu ya ka ulapan pau baka sarkar jela kalashim yaki katu katni kisin jam ban kershan ya ka jingwat banya halor ka culture bat kapateng tenrai kenthop ya ka jing persha ban bo jing tho bat ban penroi ya ki rukom ban le tenrai jong ki jat benriu bapher Unmaksana Arts and Culture Department, Government of Meghalaya, State Bank of India, Garo Hills Autonomous District Council. USTM for the Jimbert Kemara, Jiana Jinga Dal sound system Rakun Naha, Monday ya azema do onis kirpa tik tak agenda sokina niagana leading way and I think we can make out from the dance here. I think many of us feel like joining them, but I think this is not the right time yet. We will have to wait till 8 to join the dancers and really have it a go.
And the rhythm, I think, is just calling and inviting us. But I think I will allow you. मंगला फेस्टिवल को नम्हे क्राई और नम्हे सुकते आज सिंगा लो मानीना मानेगा मेघालय नी और इंडिया का मकोनी दंतांग दंतांग बियाप्रांगोनी या अजनी जातनी या फेस्टिवलो बाकुराना अजनी मंगला फुक प्रांगोनी ना अजनी सानी रंको साना अजनी गिफ्ट रंको म्यूजिक रंको खनाना और अजनी कल्चर को मासीना Manderang dalo sapaina. Unigaman PWD tentang manca. Panggala organizing committee ni member ang ni request ko ang wala sukata. Aga second sabanga sansija. Immediately come ka atbo. Kani ang order ko na ha. Kajingkit simen bat kelingker na kajela Meghalaya kelas akut no nadu ka arpunyo terik Urisa na kadaw jong kajingyaki kabalakhat da kaseng kitrai truck kamay jong kajela Meghalaya MCTODA. Kani kajing khangdam kalapentut ya kajing pha na baro ki karkhana simen kibahe Hajante Hills. Kabalawan ra ya kajing duna simen kabajur ha kajela Meghalaya bat kiwe ki jela than chate la mingi jong kari India. Ya kani kajing yaki lakhat da ka MCTODA da ka badawa badai ban pentre kam da ki dorket balapen bana da ka sarkar ha ka bashalan yaki semen bat ki clinker shabar ka jila Meghalaya. Halor ka jingyaki balapan bana da ka MC tido e nado ka arpnyotrik urus Risau Arhajar Arhusan ka Kibor Peniak District kila sedang ba mardor ban shim ya kisenjam ban penyesuk ya ka jingyakren hapdeng barok kinong shim benta kat kum kani ka jingkhot jingyalang haka Laiphoterik Urisau Arhajar Arhusan ka office jong deputy commissioner kalaya shim bentalang ban wanra ya kinong mi khmat jong kiseng jong kinong shna simen ki karkhana simen na Kajantia Hills Cement Manufacturers Association bat kumju ru ya kiseng trai trok harilum jantia bat ka East Jantia Hills Owners Association bat hakani
ka jing ya keren ka ba la khot lang ya barok ki association nado ka MC TODA ro ti lalap ba ka MC TODA kala kentat banwan syakani ka jing yalang ban ya trailang wat la khot yaka wat haba la ailat ya kani ka seng ban wan lang ban ya mir jingmut ha kani ka jing yalang ha ka jing ya kendu ha kani ka lai potrik u risau ki wei pat ki artli ki seng kata ka JHTOA bat ka East Gentle Hills TOTA kila pentip mau na ki wei pat ki seng ha ka santrik u naiwing arhajar arpusan kinong mi khmat jong ka JHTOA bat ka East Gentle Hills TOTA kila ya kendu biang ya kiba lasoi harum bat ya ki jingpen pau kiba kila ai ba ki sngo khia kaba crowd ba ka jing im jongki ki shak ta jur namar ka jing yaki kaba dang ya chakmat bat ka jing hanglat ya ki surok ba kila pan jing kershan kerki na kaliang ka borsen shar bat pentikna ya ka jing let jing wan jongki trok jongki klem jing hanglat bat banyada na ka jing sha le ben ne jing hanglat haki kunhun ki bayaki baro artli ki seng kila karpat ru ba dei ban penrung lang ha kinu ka jing yamir jingmut ne jing yalang ki ba hadien habut ki ba ya dei bat ki kam kit mar bat kit mar haka district namar kidang yai beteng ban trekam kat kum ka an bat kidang penne ya ka jing ya dei ka bajan bat ki karkhana shna simen ti namar kata ki kwa ba kani ka jing ya trailang kan long ka bayat suk yat bet yat renti ha ka kerdan jong ka jing sensyar ka district administration kum ka bor sensyar ka penpau biang ba ka shimkhia ban pentikina ya ka jing pen bet ka basuk ya ka district administration ka kwa ban pentip ba ka jing trang jong ka administration ka long ba ngikwa berbor ya ka jing shong suk shong san bat ngikwa ru ya ka jing pen bet dah ka ba ai por ban ya mir jing mut lang habaro jong ki association klem da pen dot pen wit lani pen thut ya ka jing let jing wan ne ka jing kit jing ba jong ki wei pat ki nong kit mar kit mata ha ka ba ya dei bat ka suk ka san jong ka district ka ka ba ngile ngin hap le at kum ki kendon ki an namar ba ngi hap perkhat ya ki pat ba babun lang ba kanum don kanu ka jing thut namar kata ngi kwa ba kata ka jing ya kren ya mer jing mut kan long lang hak rensan jong ka district administration da ka bang ya kren benya ba bat kren snow thu kum ki riu rang ba khnang ba kanu ka kam kanum penthut ya ki pat ba babun ha ka district lani ha ka jalla hi baro ko bai ko blai chibut Deputy Commissioner East Gentle Hills District Cleariat ka kwa ban bana ha kani ka sngi henriu tarik u naiwing arhajar arhusan da ka ba ai ka jing pen shai halor ka jing yaki ba dang ya jong ka seng ki trai trok kamai Kajala Meghalaya MCTODA ko office jong Deputy Commissioner jong kani ka district ka kwa ban penshai ya ka jing bot renti jong ki jingja bat ka jing long jing man ka ba mi na ka jing yaki ka ba dang ya chakmat bla khot da ka seng MCTODA ha ka ba kini ki truk kamai jong Kajala Meghalaya Commercial Truck Owners bat ki driver association persya
या ki karkhana simen ki ba trekam hapo ka district. Kajing long tenrai bat kajing penyaj kajing le ban balashim. Halor ka jing yaki balapan bana da ka MCTODA nadu ka arpnyo trik u Risau Arhajar Arhusan. Kibor penyaj district Kilasdang Mardor ban shim yaki sinjam bat ban pensuk ya kajing yakren hapdeng barok kinong shim benta katkum gani ka balakot ya kajing yalang katkum gani kajing khot ya gani kajing yalang hakaba kwa bani trailang bat ko office jong u deputy commissioner kabalong haka lai potrik u Risau Arhajar Arhusan kalashim benta ban penbet ya ki belami na kane kajing ya kulmar hakaba kwa ban penyaj da ka besuk basan ya kitu ki ba la wanlang da ka MC T2A ka INS Ishak kadai ka balai na ki South Li Kiling ki balakhen kum Kiling survey ki bahe haga jing tip shapang ka ka ba kini Kiling ki lapenmi ka long ka jingdan kam ka ba kongsan tang na ka benta ki kam sipai duriau kum Kiling ret hinrei na ka benta ka jing pendan kam ha ka kam khai थी और सभी सामान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया निशान समारोह के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य अतिथियों से भी अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वर्दी में उपस्थित सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि जब बैंड राष्ट्रगान बजाए तो वे ka Supreme Court ka Labatha ya ka Jilla bat ki Union Territory na Lor ka National Highway Authority bat ki Bor Penyaj Nong bakin weng no ya ki Masi Khlau na ki National Highway State Highway bat ki Surok Padba ka Supreme Court ka Labatha ru ya ki Jilla bat ki Union Territory bakin Thau ya ki Kinhon Highway Patrol Team ban thap ya ki Masi Khlau ha Surok bat ban bo ya ki Sha ki Jaka Sumar Masi Shelter Home hakaba उन सुमार बटपेट ngor yaki kat badan hakata gajaka पार्टी इन पर्सन को मैंने रिप्रेजेंट किया भूपेंद्र सिंह जो कि इसमें एडवोकेट है और विक्टिम भी है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है जितने भी नेशनल हाईवे पे हैं जो भी कैटल्स हैं और जो भी स्टेट डॉग्स हैं उनको इमीडिएट रिमूव करने के लिए ऑर्डर कर दिया है। इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और PWD को भी दी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी दी है। 8 वीक के अंदर इनको हटा दे। और जो भी संस्था हैं सरकारी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उसमें भी जो डॉग्स के केसेस काफ़ी हाई रेंज पे हो रहे हैं तो इसको देखते हुए इमीडिएट उन्होंने नोडल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है जिसमें कि कोर्ट ने यही बोला है कि नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी उनको इमीडिएट हटाएं और ऑर्डर कंप्लायंस करें 8 वीक के अंदर। Hadian baka SIR Kalazdang ha Bengal bungut ki Muslim na Bangladesh ki Basyong Bian hakata gajaka ki Lazdang ban phet biang sha Bangladesh lingba ka Jilla Meghalaya bat Assam kitu ki bedon ha kani ka video kimdan satya ya kinu ki kot kisla ki babyang দেখতে পাচ্ছেন এগুলা একটা ডকুমেন্টস ঠিক নাই তাই সব বাংলাদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে রাতারাতি নদী পার হচ্ছে তার সাথে আমারও ডকুমেন্টস নেই ka Harmanpreet Kaur ka captain jong ka Kinhon yale kai cricket jong ki Kinthei jong kari India kala ai ya ka khusnam jong ka ICC Women's World Cup sha ka President Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan ha Delhi Menteri Kampo Yeng jong ka Sarkar Pedeng Ahmad Shah ulong un penlong ya ka jing yalap haman ka social media ka Vande Mataram chispa san pho ha ka jing persang ban la ban tho ya ka ha ki kenten bapher bar ban pen klanchi sho ya ka jing yetli ka jat benrio ka sarkar ka la penlong ka tu kat ni ka jing yalang जीवन हो इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। ये फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा।
सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई सारे राजनीतिक दलों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और देश की चेतना के पुनः जागृति के ये महामहोत्सव में हिस्से लेने वाले लोगों ने भी कार्यक्रम किए हैं। मित्रों, वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया, तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। 15 अगस्त 1947 को 6:30 बजे सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम गाकर आजाद भारत के हृदय के पहले स्पंदन को झंकृत करने का काम किया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक समाप्त हो रही थी, Hajipur Rajasthan ki nongtre ka BJP kila penlong ya ka jingyat petba da ka bapin thaba da ki toslight banda khe ya ka jingdap chispa san phosnam jong ka jingrai reulom ka Vande Mataram lashai kasngi un penlong ya ka jingyalang hamadan sawai mansing ka badan Hajipur सभी माता की जय। वंदे मातरम गाएंगे, सब जन को यही सुनाएंगे। Hakajing Bishar kayeng kasari jong kalaknaw kalaray banset patok khat arsnam ya u advocate permanent Gupta bat dan kuna kabakot hadu sa pusan hajar tingka halor kajing ujor ya ki mukadduma ki batho halor ki SC ST Act kakasari kalalap ba u Gupta ringkat bat kaperlok jong u kapuja rawat kila ujor bonteli ki FIR lamler da kabapintan kam ya ki kirteng jong ki riu shimen ki badai na ki jat benriu schedule cast bat ban thambor ya ki briu ki balui bandawa bailut ksan na kasorka. A Lucknow court has delivered a historic verdict against the misuse of the SC/ST Act. Advocate Parmanand Gupta, along with Pooja Rawat, had filed 11 fake SC/ST cases against multiple individuals to harass and blackmail them. After a detailed investigation, the court found that the cases were completely false and amounted to a serious abuse of law. In a strong judgment, the court sentenced Parmanand Gupta to 12 years of imprisonment and imposed a 45,000 rupees fine. Pooja Rawat has been ordered to return the compensation she received under the false claims.
The court noted the SC/ST Act was meant to uphold justice and equality, not to be used for personal gain or extortion. This verdict sends a clear warning to those who misuse protective laws and a reminder that justice must never be weaponized for greed. UCM ka Tripura Manik Saha Uong. Kavande Mataram, Kabalathao da Uban Kem Chandra Chadupadya, Kaladab Chispa Sanpo. Balapan long kat tu kat ni ki program hakaleng kari. Kentop ya ka jela jungi. UPM ru ula ai khubor syakari. Kani kadai ka mantra na kabinta jungi, na kabinta jong ka jinglong bajanai jong kari. Bharat Matari Mangkayo Komputup Yafaritongo, Tini Pandani Narwai Okra Siri Has. देखिए, मैंने अपना भाषण में ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें वंदे मातरम जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ में रचित किया गया है, उसका 150 वर्ष पूरा होने वाला है और वो देशव्यापी में एक आंदोलन के रूप से सबको ये देश भावना ये संचालित हो. Badagi tu ki kebor ni lapoi syakabakut terhadap bangindai syambiang kublai shibun.